Hai bocah. Jadikah putra cita-cita ke bocah? Cita dong. Dia mau mulia mati bercari. Amin. Hai bocah. Ikah pak YouTube ka kenggo barang kapuh na ya. Pat putra ya tu. Kan ka pegah ka keun le ke kafe dika. Ka keun ka panyo, ka keun ka pa je. Kok nyam tu ka keun ke gop. Ciban ka kerja na ya kele. Putra ya tu. Kamu tu ko jidrop, tu ko jipoh na ya. Hewan. Rana lagi anu mi mantang. Mulia mantang anu mi ana lagi. Kan ni long yo ku. Ikah ka keun le ke kafe, ka keun le ka pegah le kafe teroris. Tang punya long yo ku bocah. Bantu ka. Hom hang ku jeur juga ka kafe be bere ya. Ka kerja na ya kele. Pu ka baju ka pu cara le. Hewan. Rana. Nek rana. Urace pukul. Kan urusan mengenai long. Jino urusan antara kah ngelung. Ya, long tanya kah kerja behe ka keun ke ba YouTube macam-macam. Ni antara jawapan ke pun nek long teman. Ini jauh. Nek rana. Nek long urang Aceh. Ya, hai bocah. Nek wan. Nek rana. Aceh. Behe tu. Oi kah kat dulu lagi nek dah. Nek tanya sebab pahlawan urung behu. Oh, kah bocah kena teruskan perjuangan tu. Bereh kah bocah, bereh. Makanya kah jino ka behu. Ino bocah ku tetak kah na je. Berapa tu? Ku tetak tak ku keun ke gop ci. Kan yang bro-bro. Ayo kena rasa teh baik lagi radio. Jadi kah bocah kacara ngena. Hai bocah. Ilong yo ku mati. Panena jino pu jelah tak jidrop di patah lampang bocah na yo kah? Anak wan. Puya dia mati. Pui kah pu kada pu bocah. Jino pu kada pu bocah ditimbak tu bocah mati tu. Hai bocah kau tak pegah apa ka game. Ka game bocah. Ditimbak ngana bede lut mati tu hana ka fikir ka kana. Ka fikir kah pu tadi timbak bede. Ngana bede tau. Yo kan ana bede kuningan timbak bau le tu. Orang dia nak pulang ha. Buka fikir baju beda ka pegah-pegah gop na yo. Ini mbak wan. Ada halut. Hana itulah halut bocah. Menyangana bede. Tabakon ngana bukan ngangkare timbak. Na bede nyan kira tak tha bocah. Buso lut pulam dayo. Lut. Maka pakai ka halut. Kada mati. Hana itulah bocah. Menyangka lut tak mati. Kak digop dengan ka mati kana bede. Pene na udek belum? Mati jahit cit. Dong bocah pokoknya ada ka pegah barang kapu yo bocah me tak juga. Ini wan baik yo di ke mati. Ada babul dah mati jahit. Kakaknya si bocah. Pokoknya long yo ko bocah. Kau nak wan kau hai mati jahit. Tanya nampak yang berperang, iga apa yang berperang. Tanya, ya itu babul dah mati jahit cit ah. Kau mati long galak si bocah mati jahit. Daripada cahung. Lagi golong. Kau bocah. Kau ini kau boneng ku. Cahung. Kau nyamate tu mah hana mati cahung long. Allah kerindung dengan bab bukan. Pentingnya dia bukan naik wan. Rana naik wan dah galak ni jahit. Ilong galak mati jahit. Kalau mati jahit nan tamang surga. Ciban teman. Jut. Kui long ku keun kegak man lagi kah keun. Jadi apa nak mencik kau? Budang yang yule Tuhan. Long ku fikir kadang tak keun kegak atai na gop. Ya hana god yang gura-gura tak keun aju yang hana galak tu kadang ku fikir lagi an lu. Kamu mana? Nah. Ni lagi an nak kira mati jahit. Anak, siapa yang? Akulah bocah. Kah kabi nate hai kelung bocah. Nikah tak purno le lagi an bocah. Dia kerau aku. Ni kerau ke? Kah kerja mendau ber ke cara ngele. Makanya nak jabut naik wan. Lah ada aja buat dia kalau. Oh je bocah. Reta yang lagi ro kepegah. Hai bocah. Jadikah putra cita-cita ke bocah? Cita dong. Dia mau mulia mati bercari. Amin.